Ia whaatala whatu na malu tātou mawhitanga ni fiafi. Ia o le vaenga sfuma luone o tātou o ngā whatu spa ia. E pe o na whao wina mai le aso lulu. Aise o tātou talo. Taita malu ni fiafi mātou te wala au ia te oe. O e lava o lo i ere poto ma le whaalinga mātou te iloa le elu whingalo. Le ia mawhai o mātou iloa lau o fio i vaenga o ma soifuanga ma leola. Ia le mātou wala au. Amata mea lau o fio whaawau. Fo i aile vi inga ia te olo mātou li kewiso. Ona oi lava Yesu wala ua toi nei. Amene ma amene. Al verso le na se mawai atu nei sa tātou tatanoa. I le mamalu le atua ma le nganga pa ia o le atua mo na swafa i sa tātou tatanoa iai. Sa tātou tatanoa fo i le vaile na tafe mai le malu. Ia ma foti ai mo le afe ia kupita. Ia ma whaatupura ia eila fo ia le mawolunga o le foti o le vai. Le na amata mai i tapu vai, so i whai matuli vai, si o tu fo i su ngatiti. Si e o oina le mawhai o na au, le sa tātou tatano iai. O le fina ngalo a leo le atua, ina ia tātou fe ausi i mea loto le nganga pa ia. E le mwhailan tātou fe ausi. Pe a tātou le mamalama, o tā uolana o onga nei, i le ngata ia o ina i tātou mai le fionga le atua. Ai fai fon tātou wola ai ma tātou whaonga ina ni au onga. Maila na fionga ina e mawhai o na ngā lulu e whaatasi tātou ma le fisoso ni sili o le nganga pa ia lea o fua ia mo tātou. Nei la fiafi. O le whamoimoe a e whapia o le ngā luenga le nganga pa ia i to tonu ia i tātou. Mana tō fue le nganga pa ia mafuta ina i tātou. E to tonu ia i tātou le taimi leu tātou tali eile li o isu ke wiso. O nā fio male i lunga ia te i tātou, mo le tātou au nanga ma me whai, i le tātou wala uina, i to tonu le tino ke riso. O le whamoimoia, ia uma i fole nei i fiafi, ua e maua le lei ma ua mwhai, o na e maua mai. Ma ia mamlama le tā ua loiloina, o le ngā ruenga le nganga pa ia, o lo whai e to tonu ia i tātou. O le whaaraina o tātou tangata, ona o ngā ruenga le li o Isu Kiriso na whai e lunga sa tauro. Wha mamai tātou mai mea umalawa. O ngā ruenga la le nganga pa i e to tonu i e tātou. Ina i e tātou tutupu wha le nganga. Ma i e tātou wola ma i e matua i tātou. Ina i e ave i tātou mai e whai al fina ngalo le atua. O le tāpu mua, po le tusi mua tusi konito, a lona tāpu e tolu whai pa sfuma le ono e whapea. Tu te leiloa ea, o le malu o tau o le atua, o loo nofo fo i le nganga o le atua, i to tonu ia te ata. E le nofo muai. Amen? Fato a fio mai lava ma fio tu mau, ma nofo loa ina ue talia le dio Isu Kiriso. Mantua le sa tato tata nofo, o le ngā luenga le na whai e lunga le sa taro ma le toto Kiriso, e wha mamale malu lea. Oin malu fo mai, o tau, tātou. Le la ua fio mai le nganga pa ia, ono le nganga pa ia. E le whailana fio mai se mea le wha maina. A le la ua fio mai, ono le ua umar wha mai le toto Kiriso Yesu. Amen? Ya, a fio mai lo, wanga waa ma ua wha pia o na tatau nei, o na fio no fuanga lea, o tātou, o le malu e fio ai ui. Amen? Le la wha pia mai fo tusi, a Ioane, fo ile le tusi mo mua Ioane mta ue wha i pue wha.
Whamai o tou, le whānā ue, e mai le atua lava o tou. Wa o tou manmalo fo ia te ilatou. Ai wa sili o ia wa ia te o tou, i le o iai le laulang. O le ala iai le o lo i totonu ia i tātou. Ai whamai sili atu lana malosi. Wa manmalo fo i tātou. I le o lo i le laulangi, o i le o laulangi. Yo sa tani mana au, ti a polo te moni. Ale la whamai, ai sili lana malosi o tou, langa leo manma, langa e malosi atu le o i totonu ia i tātou. Na i le o lo i le laulangi. Le mafuanga la e taun tatou mamlama i lea o lo iei totonu. Malana ngā luenga malama tāwha iei o lo whapeo na whatino i nei totonu ia i tatou. Ina e mwhaion tatou mamlama ma whaalango lango lo iei. A wa o iei o tatou whasosoan. E mea umalawa o tatou savalinga por fulango lo whaia nei. O le totera la o kuisano. E pe le monia i latou mea ia. Ai e sili atu le latou whaalango i o latou langona ma whaalangona o na whai ele o latou whai unga whai na i lo le moni o upule ale atua o lo a fiole o tātou o le manu manu o lo a fiole nganga pa i tonu ia i tātou leanga o leo whai mai le tusia i ane mua le whai mata upoe wha mai o lo i nofo fo i le nganga ai te o tonu ia te o tou ai sili le malosi o le o ia te o tou nei leo lo ye lo lang. Al mafuanga le man malo i tato. Ele man malo la tato o no stato lo por tato mfai. A o wina tato por poto masai. Le o manu malo ona o le o lo yai to toni e tato. E sili lo na malo si. Nei leo lo ye le lo lang. O vai me fa ele tu. Tato tu feo ila. Ai afa etele lo ina le malo si. Anga le boye ya te oi. Oh. Ele mafai ala o na man malo. E tai pe ya le modi foi lai. Afa pe te le loki le mori e te pongsa le po atoa ala il ki le mori e le mfaiala na ma lo fale aisa langa te le lo ki le mori no le mori e fa pena foi la a ele ma la ile o ye to tonu ya tato ele ma faila ona etapa pe te fa onga ina pe e te so tai ina ia ma waila so so ni le tu e te malo foi le oi foi smifu cosbof o tangata lea ile amatanga lona o langa fo ile sapalama ana o sona fali tua e aluanga i fonu tatalo masawa ai e sa fo me kulipi el to ina lat ai ina o mala ile nganga pa ia mal matautia o le mana mal malosi tele tangata fe o tina fatu tu ni tama o ia matua ele popole pa wala me e fanango lango le ile musunga po le asa tala le nganga pa ia ileva ia faia o le si fina sa luatu e pe o fula vo mana ia nga luatu a te le lopen no te malona o mate talo to ilon mana pa ula fa pe laut e pa uvo ia walu se me walu se aisa ono le maro sile le o lo toni atia o fa lango lango fa mo ia o le me fa le ia tato wa tala le tata o fa fe ngo fa ine me e fa mai la tala fo ile ale tamale o smifu cosbof o pe o fa tuanga i lo tele o fa mai se e fa afele tele o lo tangata le tuto i lo tangata le fa vai e lo tu tangata le tuto o me atangia i meia ai mo faifa e lo ai tele o tangata le tuto no ia ti me fa nana matua i manui ai lavalanga ia foi vai tau foi lele au ye to tono lana nga luenga malona vala wina wa foi wale ia se simbe ai na le fa mo lava ile tulanga ile so soani man malo se le tono ya te et faso yeah lana fa matalanga na sa fai fa mai I am 1,000 times bigger on the inside than I am on the outside in fa samo to le uli e whaafele te leo lo tangata i to tonu nei lo tangata o lo i whafo po lo tangata wa aia a wa leo wei Loe Smith Wigglesworth the greater one there is a greater power on the inside of him living in his spirit that enables him to do the miracles and the work of God i lena ministry te tonu lana luenga. Amen. Manto foi o popolo foi le fa pe mai. Ile tangata le fafo. Bota wa ina mo watu le malos. Ai fa mai al tangata le ton.
O wa tili ai ona fa fo wina ma matau tiel tangata le to. E pi o matul tangata le fa fo vai nga fo lele. Ale matau tia e fa tupula I al tangata le tonu I lo le Yesu ke viso ma le mana o le nganga pai. E le mfa pea o le umi o lo wolanga fa o leina o na te le ai le ole. O le malosi ma le mana le ai. O lo I loa ina. O lo loa ina o le mana lea. Ma lo fa moe ma le lua sava vali ma le anganga le o le atua. Ma e fa moe ia te I mea uma. Awa o lo fisosoani. E ma fai o na tutupu o me te tele ma mavenga. O na ua e loa. E le o ele fai. E le te whalangolango iei. I le o lo iei to tonu ia te ai. Awa o mea ia. La e whaafonga mai ei. O mea ia whai ele anganga le to tonu lo tangata. Memo mua le la tatu. Ia fua tele mai lo tangata. Fua mai ia. I fua whale anganga. E atangia e le matautia o le atua. Mai o le ofio le anganga pa I tonu ia I tātou. E mwhai o nā lia e mai ei. I fua le anganga. Pe a tātou ngā wa I atu ia te ia matu maumo sita ila na upu. O le ava ia fua le nganga ia I tātou. Mai ua ina ia na tupu pea I tātou. I fua ne o le nganga. A wa o fua ne o le nganga. Wa uma o na whata atia I to tono le fionga le atu. Ala whafonga ia. Wa o opu ia a paulo ngā whai le ka le sia kaltia. Manto whena amata le tu se kaltia fa mai e tala pol kaltia vale. O e en fasi se oto. Se sa tātou amata lele. Se api ua ese fo ia. Lela mai ele o fua. O le va ia tu pol. Ele o fua mai le o langa. O le ka le sia le. E langa fata oto le o pol vai oto. Langa o le tele fa le tino oto. A o mea ia mo o mea ia te oto. Ia fua mai. I mātangia mai. Ia winga le lei. Mo winga o le ato ia te oto. I oto wola. Whalongola mai whawhonga. Ala whaita watu la. Mo oere ne tuasa. Kalatia e 5. Foi upo e lua ma lua tolu. A o le fua le nganga, o le alofa, o le oli, o le file mu, o le onosai, o le mata alofa, kindness, o le anga le lei, goodness, o le faa maoni, o le anga malu, gentleness, ma le ami o mama, I po le ami o pulea. E le faa tu la fonoina, mea whapena. Mantula o nganga pa ia lea, olo I to tonu ia te ai. Whaatu muina oe, I le manala lea, ina ia mawhai ai o nā lia e la winga le lei nei, po fua nei, wa a fua le la au. E te ilo le lea tu a fua le la au la iai, pe o lai moto, pe o la ua pula, pe o la ua le lei le tau mawha. Lea lai whamea I. Ia ilo la me, e le se tu la fono mea, mana ia e le whaapunga mulimuli la. Awa afa pe tumu oile ori. Wale ua o fua le ngā pa ia. Ele te au tui, ma se leo lo fale pe afa pe tumu oile ori fa pe. Ole amoria ori te. Ele fa tu la foine aisa. O fua ia po o winga le lei o le atua. E te tauna tangia ia I tātou. E o fua matalofa. E te leo va tu matalofa pe e aune e te matalofa ma ia te. Te uo moria o tu la fono ele ai. E le se tu la fono e tau fio ai pe mawhai ai ona molia seisi I mene a wa o winga le lei nei e tutupo ma totongo matangia I o tātou soifua ma leola ona o le nganga pa ia malana ngā luenga lo whai tonu ia I tātou ona I sala tau ai fua ne o le nganga e tau a wa foila o fua va aia nei o le ai ngā tua o winga le li o Isu ke riso malantala inga e atangia ia I tātou Manto foi upu ia le li o Isu ke riso. A fio ma le fiso soni e tātou. Fa mai, na te a o ia te o tou I mea umalama. Na te wha manatu fo ia te o tou. Mea uma na o whai atua ia te o tou. O upu ia. O le ngā luenga la le nganga pa ia. E wha manatu mai ia I tātou winga le leile o le li Isu ke riso. Mana folo langa mana tau tinonga mo I tātou. Ina ia tātou tutupu ai. O la ngā luenga le whai tātou. E wha manatu mai I tātou winga le lei o le atu. Ina ia tangia le alofa leo le atua. Nango le atua le alofa lava ia. Tātou fo le man whaola ina I tātou. Joli, sol mua ia tātou le alofa. Io, me voi le penga le upu amani ngutu ale ole o langa e soifua maulai. E loa atua ia, e o matua ilea ia se alofa. O atangia la pa o fua mai, ele o fua mai. A o mea le whaile ngang pa ia le atua to tonu ia tātou. Ina ia tangia mai ia fua mai.
ma ia tino mai mea ia langa le au tilo mai le lalo lang ele o fa pe o mo le lalo lang ele o le au tilo mai fa mai le tala isi fa ia onga o tato o tusi fa tau le lalo lang e fa tala fa tau tusi pa ia a fingo fia tu na tu va ai mai tato ma na to loi e sa tusi pa ia le e se me le o lai tato a ngal wenga la le ngal pa ia le amen o le fe so so ina ia fu mai tato ona ubinga ia le tu ngata nge tato amen amen yeah o le natura le o le tua o le natura ai ngā tua these are the characteristics of God amen yeah these fruit of the spirit fa mai o le nganga pa ia wa fio to tonu ia tato te mantua lava le tala brother Hagen yes fa mai the indwelling presence of the Holy Spirit in you. The first purpose is for fruit bearing. Amen. Ia ele na tura leo le tua ina ia fua mai e winga le leia wa mai le tua. Amen. Awa foi o oi o tangata fo. Amen. Yes. Wa mavai me tuai. Wa fo lo tangata. Na ina ua fatoa tatu whanau fo wina lava. Na li mai ai ia fua nei. O le alofa. Pe wa e alofa o mai tangata lalolangi. Wa yese oli e tupu tele i fo tonu. Ia te oe. Wa e hanga le i tangata. Pe o fua wa aia ia. O le anganga o le tua. I to tonu ia i tato. Ua a mata ona. Ali ya e mai. I to tonu o tato o langa. Why? Because we are a new creation. Yes. We are new creatures in Christ Jesus. Ua mavai mea tuai. Mai awa ona wha mautu wina mea ia. Amen. E awa ona establish, e awa ona mautu, ma ia e loa. Lei wo uma leo langa tuai lea, o leo langa fo lea. You have to step into that identity in Christ Jesus. E yelo tatu fasino manga lea, ia ke riso Yesu. O loo fa penana fa iloa mai le fionga le tua. A tatu malama iai. A moni loa ia i tātou. A ua whapenana whawhanga ina loa o tātou wanganga i le upo le atua. Ma ua e loa, wa e loa, ma ua e mautinoa. O ai lo tangata moni a keriso. Ua mawhai loa. Ona whaapena, ona whaali pea, ma whaailoa atu pea, ia lea nganga, o nā tura lea, o lea nganga o le tua, i lo o langa, i o tatou o langa. Awa, le mea moni lava, e tofu lava tatou, ma me whainga tātou te ui ai. Amen, mo lele. Amen. I mea onga le nei o langa, ai onga, iei se tasi, o le nei lalo langi, e le whaapea, e ini whaafita uli, e ini lu i tau, e ini ni tūlanga, fo ile le whainga tā, e ui ai, e ia le awala o tatu ui ai, and we all face problems, and all these difficulties, but olo o iai le anganga pa ia, whaatasi ma oi, i to tonu i tatou, whaamanato mai i tatou, le upua ke riso Yesu, le awhionga le tua, you are a new person, o oi o le tangata fo, wa mawai mea na, wa papatiso ina oi le mauiwa ke riso, na whaasata roina oi whaatasi ma ke riso, na tanu mia oi whaatasi ma ia, na toi tu, manu mahalo mai whaatasi ma ia, ma o lo tangata lea, o lo identity lea, lo whaasino manga lea, and sometimes it be whinga tā, i o tātou mawhau, o na pu e mai le mea lea. Pe fiso tai atu fo i mea ia, whinga tā ai o na whaatino. Ia. All right, yeah. I ole upumoni lava le na. That we can live the way Jesus lived. It's our inheritance. O tatu fasino manga ma e mafaya wa lo ile nganga pa ia I to tonu ya tatu e nofo tu mau I to tonu I tatu e feso se wani ya tatu I mea lava o lo tatu whenga ia. A whaila ai le fua mai o tatu wola. O le la yei le nganga pa I tonu ya tatu o lo o fiu I tonu ya tatu. A wale wai whafonga mai. O le wa fau tatu tangata.
o le ua uma le whaamamaru tātou tangata ua vei tātou malu le ngang pa ia. A fio mai lo le ngang pa ia ma fio i. O lana ngā ruanga la le pena e whaafonga mene. Ia e lolo tu langa ia kewiso i mena whai le dio kewiso. Le na whaafonga mai ai o whaamalau mato i natu. Ai ale fua mai la pe tino mai. Mantua foi le tonu e tātou. E ma whai tātou whati ngāra i le ngang pa ia. Mantua foi mai o tātou tu whati ngā i le ngang pa ia. A o mea tauna e whai. Ia tō ese al tangata tuai lea. A ua foi la o le whainga tauna tō ese al tangata tuai lea. Rango le tātou te iei al tangata lea. E tele i whaolaina lofa pe. Oi. Ia o le ua fōu mai tiuri le ua savali mai. Lea. O le tangata tuai a lea. Pau al mea. Ua sui nei lo mawhau. E tauna tō e whaafawina lo mawhau. A ua o lo wanganga. Ua whaafawina. Ai leo whaafawina lo mawhau. E tō e fuata ina lo mawhau. E whaafau le mawhau. Ai whaolaina lenga. Amen. Do not conform to this world, Amen. but be transformed by the renewing of your mind. Ela Wane o tō pei o le nei langi. Yeah. A ia whesuia ina maliliwina e ala E toi fota ina o tō loto. ina o tō loto i le upo le atua. Vai lai ai. Wale sila tangata whape e whaolaina rola. Nga whaolaina o mai leo mea. Le e toi whaolaina uma mea umai whawhalanga i o uma tautua aileri o ke riso e ala lor mariu. Whaola mai tātou mai polonga, whaolaina mai tātou le mahalo se le mai whaolaina mai tātou. Al mawhawhau e le whaolaina. O le mawhawhau ai. E toi fota ina ma toi whawhau na mawhau. Whawhena whawhau. E whawhau lai lupo le tu. Le ranga whamai e lola ia. Whamai tauma whai. E tō ese le tangata tuai lea. Upu ia Paulo i le Efeso e wha. E le ngata tō ese. Langa ia atu ina nango me whaasei tātou. Langa le tātou laurangi nei. O le tino foi. O le tino foi e le suia le tino. Le whaolaina. O la ngona ia na te mea te le whaolaina. O la ngona ia. Paua le mea iai. Ua whapeona pūlea nei la lo mawhau. Ia la ngona nei. A wafo ila le ua ia le fisosoani le waitonu i tātou. A fisosoani mai la ia tātou. Whamailola. Tō ese tangata tuai lea. Ai wha ofu i le tangata fau. Ua whai e fōlinga i le atua. O le mana o ngā leo le atua. Ia fōlinga le tangata i atia. Ina ia mawhai o na la mafuta pea. Ma iai le la fisota inga. E wha wawai. Nang o le mana o ngā leo le atua mai la mtanga. Ia iai le mafutanga vava lata ma le mafutanga mawhana lea. E iai le whaia. E iai le fisota inga. E le tau whanoi mai ate oe te. A iai le whaia whapea. E le tau sau o tali whapea mai whamulmole tu mai whai toa. Whamulmole a dad pe whai ngola tu tom lea. Nana sawa tatala sa lo itona isa. Wa iai le whaia. Wa iai le mafisota inga. Wa mamalama ia tau. Wa mamalama ila whanau. I le tau whanoi mai. O lan me le isa. I le tau whanoi mai. Nalo watoa pule ai pe ai uma me ia male isa. E lo uma isa. Laka whai la iai fisota inga male ai ale. Whapena le nganga le atua leito. Wa iai le fisota inga whamai. Ese tangata tuai. Se ia, se fa ofu o tangata le mana o iai le atua. E fisota ia. E le fisota mai le atua tangata tuai. That's right. Nanga o tangata o le anga o tangata. Ai fisota mai tangata fōu le oi te tonu. O fōlinga ia te. Ia lewa mai av ese. Tala le ia Smith Wigglesworth. Amen. Na sata ua fo ile ulita maa loa le Smith Wigglesworth. Se tangata whai awengi evangelia sa whapena na whao ngā i se tūlanga e se le tua. Ai whamaila na whamatalanga. O se tangata wa ile le tele sana o. Sa o onga. Ia e palama. E palama to ina. Ia ai whamaila na whamatalanga. Whai mai ina ua maualo i le papatisonga le nganga pa ia. Sui loa. O amata lo ona tatalo le ngangana ese. Amen. Sui le talo, sui mafuta. O ola na mafutanga ile ala ile tatalo ma le fisota ile upo le tua. Ua matua i mawhana lava la mafutanga ma le tua. That there was an intimacy. Ua mawhana le la mafutanga lea malona tamaa. Male tua, male anganga le tua, male li ke riso. He was able to tap
into the resources Amen. of God. Amen. Iwa o mawhai ona ia. Fesola'i atu, Fesola'i atu pēla o le example le mai le uli i le vāo ia malana whānau. Amen. Ona i loa mea ua iai ma fuafuaina le atua mo ia. Mai ua whapena loa ona ia whātuatuaina le atua i se tūlanga ese. Whai mai a o ta talo mo se tangata mai au mai o se tangata fo i lele o le atu langa o umar wha moe moe a fo mai mo le tangata. Whai mai o te talo i le atua e au mai le mea lofa o le whātuatua, the gift of faith. Amen. Amen. Ona o tau mawhai le avel o whātuatua i le mea lofa lea. Tūla o whātuatua i se tūlanga sili ona mawalunga o te o iai. Amen. Ma o tali tonu o le mea lofa o whātuatua, the gift of faith will come and just touch him and will turn the situation around. Amen. O le tūlanga la lea, wana whātuatuaina le tua, ua whātuatuaina foi o ia le tua. God can trust him because God knows him intimately, and God can know that he will get that faith. Yeah. To believe le masalo le ise ma le talitonu po se fa le ngongolua. Amen. Fa lo tolua. Ma to itali tonu wailo na loto ato. Le ma se masalo pa wal mele yai ona ua feta la yai le tua e ala la na fiong pa ia ua tali tonu wa ioe fo iai. Ma ua mwhaine ona tino matutupu mai mea. That's right. Amen. Amen. Le lai fa mai e mantu fo ila vaenga le tautano. Ia fua mai lau tangata. I fua whalenga. Le la ua iai le lotu tele fa maoni o le ono sai. Ona wa o mea ia lo fa manatu mai ele nganga pa ia lo fio tonu ia i tātou. Ina ufa awa wale tusi le ai fo ia e feso fa mai leo o upo Paulo i mta apuana e fa mai. E le ngata na ese le tangata tuai e fa ofu tangata fo e mai. A oto wita, a wane anga salai. O fwene ngoto lala e te ita. Mantua fo te mea te le whao, no lo wita ita le anga ia. Ita whaavadvalea. A e whapele o le e whaiala, o wale manga e whao le ina. A le lava e pe e te ita masau salo, ita whaaleanga mea. Ngoto ale lato e oso le sila, fia la oso, fia la ngoto ala e te ita. E leo fua lalo wolanga mai. I mea ia mana oile ngapa ia. A le la whai atua le ngapa ia ia te oe. Ia awane ia lo wita le langa e velo tanga le tupula me tono le atua le ita tangata. Matua le tusi na Iakupo. Le la whai mai ei. E wheso soani la ia te oe. I o winga ia. Whai mai awane tato whatinga. I mea whai atu le ngapa ia ia te oe. Ai lai pe te whai ai lo malo. Te whai lo ulo, whai lo poto, whai lo whielo. E ti ngai esa. O le te le na soani e me whai ona tu atu ia te oe. Ale whai a. Faialo ma fau nga fale tonua para luse me e fa pe a fe nga pa ya nga tonu ye te oi ai te le o tapa yai ona ya o le lava te o la lo la nga malo tanga te twai le lava mai e o foi me mai ye te ma o to o pu fa fiu le lotoa o le ita le hotele ma pu fa le anga ma le loto le anga o me o tanga te twai ale so swani le i toni e tato manto voi ia fua mai fole le o le mele o le lotoita se wa ile on sai wa sui nei le ita ile on sai sui le mele o le afo io o pu fa fiu o sa o pu le ma o pu iti ma ia wa sui nei le lotoa se wa ile file mu le tu ia te ai wa fa ale wa ile tu fa tu pu vives wa ile fa misa fo o isa e fa misa mua a tono le fe pa ia ilima a o upu mau saunonga se pe o me ma ai umaia e u mai le tua ia o tsa se me ola ta tu solo le tua i upu ia fa ia e moia la tangata ana la vai alwa upu nei esa o upu fa fiu ma upu foi lele e le manuia e le se atina e ina o tato loto mo tato a nga ngane lo fa itoni e tato se le fa pe atu vai fu le nga ia fu mai nga o le va vai tangata a le tua la sila mai ai tato wai e sel manga ia o le so ni le awa mo o echa
tu fa pe tu tato maftanga e fa fonga mai a fa pe le te fa ama ile mele pite italianga ita so pe o se me foi o le nganga lit e fa le nganga le nganga le ni me mai le tua al ngaluenga le nganga pa ia e so soni ate a wa o le file mula e su ye la mele o le ita ma lo toa a fa sa usini fa maulunga ia me umanga o le o taunto ia ai fa longo la so soni le ina ye file muse ai e what ala manga ia mai me le se me fa e fa nga se ya fa long mai o le la pata to le vanga le o me lo tau ma fai ina ia fa pe ona na dia a walo atina ina pe tato le nga pa io le tu amen mana ia lava le situ langa le e fa malo sia lava oe pe a e loa o lo e sta ile li ma o lo walu i luma le matua maturity o lo langa and it encourages you amen te mana tua lava sai ai se tasi o faia o ngai longa lava i le fionga le tua e fa pena foi ona saula na por kalame i le TV no fa longo la o fa pea la le moli mau le nei tama fa pea waso lava fatoa amatamata lana ministry o ia o stangata matua I italianga he has an explosive I don't follow in io fa ala ya winga ni he has an explosive temper matua I leanga lava lona ita e leanga fa le tonu uma I tonu le ministry pe a palva auto ina ala tala bo amatamata amen fa mai la ia le no o le leisi aso o lai faila na mafutanga ai feta lai le nganga o le tua ia te ia for my son I love you so very much amen but I don't like you I don't like the issues you're having in your life. Se fa matalanga fa pena fa mai tali ese lo fa fa maoni te oe. Okay, lo fifia. Ai me yo te le fifia te oe. E le wika le fa mai o nana vala aulo ile tua. Amen. Anganga pa ia fe so ani mai. Ia mau a mata loa ona halu le upo le tua wa va ai I le mea lo família fionga le tu e fai wa amata na tautino I am patient I walk in love amen o te savali le lofa tautino o te ono sai ioe o te le ita ngo fie I'm not easily provoked amen o te savali I le lofa I tangata o se tangata ono sai o lala na mea le wa fai o lea ua laa ese mai lona tangata tuai ua laa atu I lona fasino manga fo ia ke riso Yesu e te tau ona iai so o ta eva ai ma fa'alogo e le nei tama ali'i o ka le manai o le fua o le agaga pa ia o lo o whapena o na ali mai I lona soifua mai o lo o matua I thrive lava ma manuia ia lana ngaluenga o lo o iai nei amen eva ese le mana ia ina ia fua mai ma ia matua matua foi a moto se mele le se tau mafa ele o sua malie foi a olo na matua pe na ia o ne fa nga ina rola ia le tua ona wa se la winga la le tangata tuaile ara nga luanga la anga pa yolo fai ora un fisa sonia tete oi vai lo wita vai ona ua vevela I falo wita vai na la pupuna I falo toto le fai se tulanga fo ile le condemning le ai pe fautua fo ila ia fo ila ngo ia so ani fa ma fa na fa fautua ia mo pe fo a popo ma na ia mele le fo ia pe tu silima pe fa famasino hai le ai ona la le ona le si mata fa yo le po la nga lu ngalo fitona yesu sulu tu le mala mo le I melo tangata ai lo tato ia tato wa mio ia fai le nga o tato
o le malama o le lalolagi tatou That's right. mai o Iesu o le malamalama ia famai e fo Iesu a o to le malamalama nanga le watangia mai le malamalama le to o ngala le nga pa yolo fa itone e tatou Iesu sulu watu le malamalama ma tu va su fas lo sulu no tu si le ayo ne va be o ia fo ina te o ia te o to na te fa manatu to fo ia te o to mene o si la ten o la ke le siana o mo to i ponsa pe aita pe o pepe o mo di o lo fa o lo nga fa o ina e o po di uri o e o ale alo la ta ba le ba o fe e ya tua pa o mo lo tua o le ya mo so ke ai se a le va vai me le la e le se mala me le fa lo atu o ma to i ponsa le tiano o le mete ona wa le fa lango ile so ani le to tonu ya itato al fina ngalo le tu itato Yesu lo atu lo na mala amen amen E vi ia le tua, e ta ua i fo i tatou o na so. Amen. Se ta ua a fua mai fua le ia, le nā tura leo le ai ngā tua. Characteristics of God in our lives. Fa mai le Ioanes Fulima fa upu e walu. E vi ia lo ta mai le nei mea. Le a o tau fua tele mai, o na fai ai le o tau ma o so. Amen. Amen. E wa ila le tāu o mea. E whai e tātou me le lei o na o le sosone le nganga pa ia. Ai vi ia i le tamā lea ua wala uina i tātou. E se le tāu o le tātou whalangolango ma tātou wha moe. I le sosone sile lo i tātou. Mantua la o le whai upuna e valo le tusina e whamai. E vi ia la o tamā. Ai whamai a upole le Yesu Keriso. Il mata apuana su lima faibo mai wa ne o le vine o la oto o le tu mau ia te o mau ia te o ia lava e fua tele mai a waile ma fai o to ona fai o se metasi pe a wa o le yai le wole oto ye le o Yesu Keriso a le wo ye lo na nga pa ye to tonu ya tatu le nga pa ye le o le atua le o ia e fiso so wani e tatu ina uma ina ia fua tele mai fa mai pe a o e ma o la a o ye o le vine moni fa mai ele ma faina fua mai pe ale pipi le la le ai a pipi lo ona fua tele mai atangia le lalolangi uinga le leia ma uinga va ai o le atua le tatou atua le tatou te ono mata po ia atangia le tatou soifuanga ma le ola yaso te itas fa mai lo lava fai pa e vi ia lo tama amen a o se fa na o ata le leia mai se meia o onga manga luenga fia lo talot e fa longo tu le na o foi ai mai pe o mai foi pe o le tu sa mai pe o se o langa mamio la e fa pe ata mi tio la mana ai te lo to tama e fa no e lo yese la ngona le le ate a wa e se fa mo le a wa e se to unga le wanga ia o tato e le o se to unga le wa fo e lo ye le si lo to no ia tato o le nganga pa ia le nai vai nga le te ton o le memo mola ina ia fua tele mai tatou melo na lua o le sosoni e fa ma fana ia i tatou amen tele me u fa so to ile taile le sosia ma tama ainga o me u mai le tu tatou tu fa itono tatou ma tanga le si vai nga lo na lua le o le sosoni ma fana e ia i tatou Mana luenga na lo fai. Le ngata ina ia fai loa mai, ma sosoani fua mai, fua le nganga pa ia, i o tatou o langa. Ai o le sosoani, ma fana ia tatou. Le fai so o lava le upu le paraclete, yes, amen. Is one who comes alongside, o se tasi, e sosoani, e fio mai, e to alua ina tatou i mea umalava tatou te whenga iai. Le iai upu na le sosoani, our helper, amen. Whamawhanawhana, our comforter, counselor, o e whautua, yes. O le strengthener, o le Sosoani, whamalos, amen. mai ai tatou, advocate, o le puluwanga, whapena o na tū mo i tatou, o le intercessor, if e sosoani la tatou tatalo, amen. Tatou te leilona tatalo ma le tusa a le nganga pa ia, if sosoani la tatou tatalo,
Ia male, hafolisi me muli na. Stand by. Stand by. Ia, fala tala tamai. Standing by. Stand by helper. E yai lava. Taimi umala lava me mo mi ai. He's always there. So soani mai pe amo mi o ia. Amen. Amen. O le vainga lon tolu na iai. O te tonu o se vainga mulmuli foi ne walele umale ia le tātou onga ai whaisi tele o mea lo whapena iai a o le tātou taimi. O le vainga lon tolu le nai te ina o tātou wala. Ma le tātou savalinga e peo na iai le ione le sfulu ono le ngata leo le Roma. Whamai e ita ia i tātou i mea umo le tātou soifuanga ma le ola lo tātou iai nei. O le anganga i tātou i pumoni umulava. Ma le fina ngalo le atua. E le fina ngalo whaasino le atua i o tātou tangata taito tasi. A oia la, ita ia i tātou. Ina ima whaia ona tātou i loa, ma tātou mautinoa. O le mea tonu alea, o le ua fina ngalo i le atua tātou te ngā lue mau au nai. A mantua fo i, e se whaiva ai tasi ale nganga pa i o le atua, na ita ia i tātou mea umalama. E se tātou wala uina, o le nganga le tasi o le ututonu ia i tātou. E ita ia uma ia i tātou. E le mawhaila o na whatau noo le ita inga lea. Pe ata ita i tātou langona, po tātou manatu, po tātou poto masani. O ia ita ia i tātou i mea o leo langa nei. Le ngata fuan wala uina. A ho whiwhiringa whai tutono lau ainga. E ita i oe po lea le au wala la wha. Pe ona fatu ai le fatu ainga po lea le whainga. Awa, e le mawhai o le tātou ilo atu ata e au. Au mero soi fuanga ma le ola nei. Se peta oto ai mala e lumo le atua pe a tātou tu unatu ia te. E whaelo mai foila ia e tātou wha mai. Ona la, o le nganga le wha mai, o mea e whaalongo ai. Ai o ia e tautala ai, e whaelo mai e tātou mea uma. E le io o mai, le ione le sfuma le ona. E se le mana ia. Ia tia ilo o langa whaale nganga. Ma e ta talo i le nganga. Ma whai taula na fionga. E whawhena ilo te ta inga le ale ngapa i. E le ia se sita i ala. So se mea o le oranga le nei i masini o mea uma whaona pone. E ia le ta i ala ma le tusi fo ile lo le menu. E ia. TV e le menu. Mea po ata fai le menu. E o fui seu telefoni ele vai pete la tua. Ele e sawa ma le menu. E sa. E ta i ai o ina ia le leima umina whaonga le mea lea. E te lo fo ile pao e fai ai. Por se lau se full volts, por 220 volts, amen. A ele lama la iai. Ona wale leilo fita uyo menu. E te lo ele mwhaina i lolo mea anga i elo toifua. Langa fo ilanga le te leo wha alango lango mai wha moe ma e mautino, ma ilo ina la. Ia te ita inga lea nganga pa ia. E lau tau tino ngā fia whaile mea, te te lea pa i. A matana ngā tau sanga neo te lopo o februari. So roto i fo i le whale tupe fo i o tau. E ei maa tali ngā malo fo i se tato ngā luenga nei ai. O sa wala o pisi, o malon fai mei tutono le bank, o sa loi fafo i masini vo i fafo. O le lau te sau ma le tupe, o vatu le fitu, lau tupe o tali ngā malo, o le ton ma tu siak, o sa le fafo vo le lau kāre vo, o a me e whao ngā mai o wa tupe la to e fai lau kāre, e se mea le kāre si. Le la i e ma tu siak i la, e o sa wala e tu ulungo le masini vo, le le iti So le, o pisi a wala atare wha, so le tu fiola. O mo e meta vale ali se mela fa ai ngalolo o te olo le officer bo ta fiola o polea o fa pela so o to yoso mo so le ai se meso fa pele tua fiola fitu se la po fela ma se tu pe fa pali ai o la ta puni tu si aki o la i to mal tu pele fitu la anga pe fa su ta la mo o tu la ta vale ngolo ta mai la me wo fai o le ngi se me mo mi so son lo tu lo office to no folo fa tu nga pa ia so so mai tel nga malo ele sa tu pe tele fa pe fa ta no so so ni mai tu lo ile tu o fa no o ma fa na lo to pe o file move le bo le popol le o mi atangi telefon o e lo viliato fa mai le tene nga il pia nga o to fa mai ete watu olai o le tu sisiaki e na ngalo wal watu matangata manto fo ila to tele tangata le o o le fewa oi e pa wal vai le se pe oi o se fa munyanga mi le tu vi o ta ma fa munyanga fi se la o le o mai ai o me le kalesi e no vilia tu o fa pe fa tai ta ma munyanga pa ia
se manu po la ne la me fai. O la me fai. E se tu pele ai. Au i se fsosani. I are i le nganga pa ia le tutonu ia taita. No utapa iai. Ina ua mo mia le fsosani. Ai sa, o i halo fsosani. Po la fa se me olo ye lo bolanga po e vava. Itu foi fale tonu martino mea. O la ngā luenga foi po lo wainga mu whanau. Se o la i le fsosani siri atu ia tato. Atonu foi tato tu whapeana na ua fia tau sanga le se swinga. O la ia i alfa soswani le tutonu ia te oe. E sawa o ye le teimi paua. Te pe o upu ia sata no to tina. Ye yellow te tonu malo fatu. Tua i le atua. Fa moe moe le nganga pa ia le atua. E wai fa fonga mai. E fa mafana fana. E fai va o pulu vanga mo i tato. Ina wangalo tu siaki. O le pulu vanga le vawa. O mara tangata le la asoso. O le nganga pa ia fa peatu. O te tango me pa ia men. Awa whainanga, le e available, o le o lo ava noa o ia. Le whamai, o lo whatalitali mai. Se le matanga o le mea fuere o la e tele le tupu ia te oema lo tamau ainga. A le ta amilo solo lo whanau, e leo mai se whapea mai pe isinga mea o ia te oe. A le whamai, o ka le sosia le ia te au. Vai nai te tau whasoa ma tau whalo le te leo mea. A me te le, na lo whai mai ia. Na lo te li tonua. Na lo fatu tuo mai ia. Fa mai ile sua fa mai Yesu so se mea tu te ole mai lo ingoa e fa ile mo auto. Ole wale so soani tatu te ole ile sua fa le Yesu gives. Au le nga pa ia nga lue mai fati no ina ia tino mai esa e fe mo ma wa ile upo Yesu man nga nga pa ia fa tatu wala. Amen. Ya. Ia I na lo sum up lava. Amen. Fa tai. Ole nga luenga le nga pa ia I te tonu ole tanata. Mua ina ia fua mai. Amen. Fua le nganga. Amen. Ile ngata I fua le nganga. O fua tato nga luenga. Amen. Fruit of our labor. Be na ta ua ile Yohanes 5. Ole melo na lua ole nga luenga ale nganga pa ia o lo fai o tato wo langa. Ole na lua. Sonia. O ia o le sosoani e whaamawhana fo I a tātou o le paracletes o ia o le sosoani I mea uma Amen. mea uma o le lona tolu na te taitaina o tātou ala ma le tātou savalinga Johannes 1:1-3 he leads us and guides us through our lives. Amen. O le lona wha e moli mau o ia Yesu. The Holy Spirit will testify of Jesus. O ia lava e vivi atu, e vivi mai ia te au, fitalainga lea Yesu. Ia o le lona 5, na te ao ia te oe I mea uma. He shall teach you all things. Ore, au an mantua o mea uma I fai. O ngā luenga I lo whai ara ngā pa I tu tonu ia I tā. Tonu ia te oe. Mantua la ne mai whamai. Le upule na whamai ele li o Yesu kewis. A oina mai la ngā pa ia. Whamai o ia lava na te awa o ia te o tō mea uma lava. E whamana tu mai foi o ia te o tō mea uma o whai atua ia te o tō. Ne e whapei fo la. A ona na whio mai la ngā pa ia I tātou. Na tātou le whaongolongo la ia lang o io le awa o ia tātou. Le ai. Manto foi ele 5 ministry o lo ye faiva ia o ngā luenga o lo fa pe ona la to ngā o lo ye mo faia ona e awa o fai fe au apostolo o fai evangelia perfecta o le mela le fa mai ine e fa pe ana o fa pe o te le to mo mia ses na le wa ye nga pa ia ta le ai ye e loa o le nga pa ia mala na so sonia te o e awa o la ngai leo mea umete malama mai se fai launga po se fai aunga. Al te mea le launga toa ia ufo nia fia atonu fui petau ni lai titi lau tēno ono vave atu. Aure ngā ruenga la le nganga pa ia. E toi a o ina oe. I mea ia o le ua e whanangolongo iai. E le ngata I tatoa onga nei. Awa sapo nisi foi o le au whainga ruenga ia nga I mai o le tato tama apostolo. E leo mea uma foi ma fai ona e tae ai te mi uma. Aure nganga pa ia la. Pi o ia na te whaasoasoaina ma whaatu mata manga mea e a matai ona wavala mai mea ma a matai lona e malmalama ma e ilo atu le tā ua mea ia
a wa le site le taimi fo le pe e lu watu fo le pe o fo te me ngalue mai le nga ngole tua o tele la me pe o nunumi a te oi a fa tanga ina lo la le nga pa ia pe o le message la no fa lo moi ele manino ne le fa lo a le la wa mai lo la nga pa ia o ia la vai o ia tato a lo fa tanga lo la ia e o ia te oi me ina fa lo ngoi ina i onga tu sala ma le upo le tua a ia foi ni me te fa lo ngotu e pe tau le o mautu lo loto e a o tu e la nga le tua ia te oi fa pe ele o tu sa ma le fio nga le tu e foi tanga te o yesa na upu fa pe tanga ia te oi e te fa lo ngoi la nga pa ia so so ni te ia te oi pe mo ma watu ia te oi a wa foi la o tato o fa na o le tu e e mo ma mai e la mo ma o te oi san daughter le ai na pe wo so yo monge le men nan fa tu pe ma na ia lo fa lo ata o le upu Yesu ke wiso pa langa o fa mai e fa manato tu fa te tu me o no fa ia te o to ele mai ia ma ia tatu nganga ia la file mule te pe fa mtala ina e moli maua o lo soi fuor tatu li ke mi soi fuor fo langa pe tono ia tatu o ia te ina pe na fa longlong a wa o ia tatu e moli maua ia Yesu ke mi so ma le me taua ina ia fuor mai lu tatu soi fuor ma le ola i winga fa le nganga ma winga o tatu o tua e lo ai tatu le lo lai o fa nau ale atua i tatu umlama ia ele ni tu aso fa malo fa tai vi ia le tu no le o mai atu man tu foi fa man tu sia me vi ia fo le tu le tama pe a fu te le mai oto a tele lo me wata ngele le yo le tu ona wata tu fa mo il ngalwanga nga pa io lo fa ito ne dato ona mo lunga le vi inga le tu ona mele le wo ye fa dato so fo ma le isi si me ma ia fo ele tua tato amen ele tato stai amen ele ma faina ngalo le fo isi la fia le tato e kalesia upol apostolo amen yeah tolu lava me muli mai tangata i tua atu o le tunga mau o lo wingoa o la wa mio mau ngaluenga so esele matanga o fie it's a really stai mo me tato te faia ono le li mo kronito tolu fa upesfulu ma ile sfulu lima ma le dua kronito lima fa upesfulu e oro ta o hai ia le tu langa pensa no il apostolo amen ia fa manuele tu ele fa fonga le ni tu aso o lo fa anga le mavae mo se tato ngalunga ma le kale se tato maftanga va tu pa ia fia sanga fa manuele le tu ia te oi ala fa ia le talo fa pe foi ele fa motuina lo langa mo lo so linga fa pe foi fa to a e ma o mai nei tu la ele sa fa no le ele nei ina e fa pe ona e ma la mai ma o foi na tu lu tanga tam fa tanga le nganga pa io le tu ina e ma fai ona tino mai ia ma tangi ai ia falling o le tu io ta wola ona o mele le o fa le nganga pa ia to tonu ia ta na lo fa pe fo lava le li ele tu na watu lo loto ya te oe watu lo loto ya te oe fa aftai mo me alo fasili mo aftai mo me alo fasili mo o oe le anga pa ia o te vala au ya te oe tama fi soso ni mai lo tangata ina ia i loa ona unga wai i loa ona ufa moe moe ma faalangolango ma ile soso ni sili wa awina moa o oele anga pa ia fa taila unga luenga lo fai to tonu ya te fa tele lava Yesu amen amen a fe upo nita talo a matalona e savali ai a matalona e fa masani ai fa mo ma fa lango ya te wa sili le malo si lo to tonu ya te tato na ile o lo ia ile la lang o swafa Yesu amen amen